Jisu Krista libu tang mo okpungi bunyi hayanga ating me mangchonga akyang me ngonang hayanga iya ayen kawang mo buchingna ayen na meng ibu hayanga ibu ki iya yanga yidiki hado kawang de teman ating lakpu ngonang just as he said he is risen from the dead mana ye kawang mui manbu kawang phabu hadauda hongdi mongong kawang mukti shiwa hemlo katai hymn number 485 the love of God kawang kanbu hymn number 485 kopali datat mga number 87 okay? Tatat menit 87 Christ arose. Hymn number 87 Mangchong mabu lautaki episode na may ngamang wilan cham siya lang bayong
hat me awang pa na shuma wang hi ong bu fai cham se iman mang chong ta win hayanga iman lama iman ha ke tai ngau taman chingna mangkok sada ka pu longa awa wunna tamlak tamphalake hatau mayanga khau pu long na ngo tau phai me imana lai wanta longa noa ep yanga ngi tau phai me imana mangkok sada ong naushi cha ni aheng anyanga yakcha yima sochanga imana ngi hayanga iman yasan iya i noman ya taksan nomana nazarat me pu chiso au tangpe me tak tau pa yamnang hapoi i tau ma yanang i yanga yi tiki laihu imana tau ma mangmu yangki i punyu yanga chai palan sede kawanga muiman pa tini tau ma tawa chinda wang sampa i sia angbu teman bai speaker Reverend Yomba ani sausa nyu palan anio Reverend Apu apilan ma buyanga toma cuma tabu Kristen amailan awangna noman muilanda mongmaya ponaya pu hayanga wangsim haubu hadau China tamnangi Jisu Krista teman anu chingna li hayanga yanga yi bunyi tini hadau shima yoma bunyi nyu ma doba taita ma omlak china awin ocean pa ngwanang yelak pa mongmaya ponaya pu hadau Chai tamnang anio yan hayanga tinok noksa ma bu Jisu Krista yayang salam hadau Chai tamnangi anio taitam lengbalana hadau taitama adio tini bu taitam builak china sa Maidam cha pekatam bu china taitam lengbalan dio manyong phabu hadau awang na Chai tamnangi tini bu taitam shima yoma lokalai bu voya tambu worship team landio yonga minyong bu fanang noman ayan hayanga tuisyaw da kawanga yelakpa lamui tamsi tini temana chona tailak taitam tawa hadogi i hauganeng taitam number nga 5th April 2026 Easter Sunday hipak 10 a.m. 10:30 a.m. Number cha Chongyu Nyuma Asui Mimper Mission Port Taitam number E Achau Lai Iyanga Yoplak Pai Chai Chapmong Tikon Taitam Lum Kalai Cha Youth Ministry Taitam Pali Topu Shailak Pastor Taitam number nga Hemlock Lak Pumainok Queer Taitam number Vok Kawangau Ya Pailak Reverend H. Mopa Pastor 30 minutes Ngaumek Yanga Yipu Krista Awa Teman Menyuk the risen Christ who called our name Matthew chapter 28 verse 1 to 10 Taitam number Nyit Tuitama Yoplak Akung Tini temana chona tailak taitam haki ngonang taitam number Nyima Pa Ngopukia Achau Lai Iyanga Yoplak Pahai Chay Chapmong Tikon sa apari pakfadam nang Yo pepe nhà nàng ngọ pu chào lại cha tawa ke inang sapat len phai me han me awang pa ni wangai show me Mary Magdalene hayang alau pa Mary mangchong ta laine win hayang lai hu manwi ye ayong lai hang ching ne yong wan pa song mok pa wang tang me pu yu hayang long khao tối lui win yang tàu pa tang me shot i sita wang phi lang pu ki hayang i in kek yi ki hang ngo hayang au yan yom me ngoya pai i
sau de nhâm bùa yong nen hayang kata amang ki meng ma hawan de wang dang song mok pae Shokolan de i naman nyam lak hango yenang hang jing ne naman ne chi sho au tang pem me tak i yam nang se tawe sing nang i taw me yenang hang jing ne ia i pu ki i yang a yi de ki win kai i shi pu nyoy de lai dau hayang e mam se tai dau hayang a i pelan de i dau i li pu me pu yang a yi de ki hayang i naman saude Galili de tainang naman i taw me ngilak lai huya sa tawe naman de iyangki tawkhay iman mangchong me pu nyampu hayang mong may ayong fay mamse yane dai hayang i penlan de ponglak jingne iman fat lai huya mok se chiso iman fay hawe i maya ngoya iman winne iya me chon hayanga iman ne ide kham hawan de chiswa iman de i tanyam taido e chehnaulan de Galili de taido hayang se ido hayang iman ne tau me tau ngilak tawe yopu bak yakning wangdang mangopu wangdang achau pa ayan kawang upa hibak ayan moy mana tampu nanjing na se tumane nang te minyong pu pha pu wai kadok nyu de nang pu pai pu na po misaya se i hubu nanjing na se kawang aha se i hubu nanjing na se toilak pahi yamme kadok nyu katalane hayang poi yetoi okpe yanyangki jongaya kadok nyume kanyen wang ha ma pulingangi takpalan mayetam mikpom napan palan mayetam pu hataw kanyen wang ha toiling pu ngiyang jisoda au hing mik tak pu ngai kadok nyu katalane tang pem me ep lak tingna sa seng yang hataw ma nanga tang pem me ep yang tuyang ki heng poi kadok nyu katalane tai pu hataw me shopu yeji heng poi imane tai pu ja anecham yang yi kelak si ibu hataw yang yi pha ma se kadok nyu kadalana nan pu phai nyam me sot ngoing ki hayang bioi ten yok pu hataw i yang pu ki nang i taw yang pu ki mangjong akyang ma taw yang yi yang ki o chau pa yan kawang upa tanap kadok nyu krisan se ye jisu kresa mangjong akyang ma taw yang yi pu nap se mong mai pu phai hong li pu phai yoi apakan mango ya pai ngo shu pu nyoi me nang kham jing me nang de yop lak jing na se tam ta ngo nang o yan kawang opa nang sapsi taman phai o mango pha wang dang chau pa yan kawang opa tani hada ba nyoi jing da pai yi ok pa kata atam tak pu sang pu nan jing na se yeshi kama kadok nyu to ye pang pu nan jing na se pangaten pu yok pa pangaten pu hataw kaya yok pu nanjing na se hataw kham jing de yapai ok pe yo nyoi jing mango nang ka imano tai taw yop pu hayang bioi yoi de wang mana samal lam bi me kadong nyu me ngo achong lak wang ngoi phayang phai de chi so kresa ayen yi ba se yatai pe yoi mot de mong ham yang au yan ngo nang ke o ayan kawang opa kawang nang mong shi ngai bu iman dang na man set pe mong lap pe yi yang kawang nang kham jing yam yi lak nang de yo pa kham lak khataw tai taw na tam do wang dang chau pa yan kawang opa kebishem krislan taman yo pam sandi hadom akong wang yang tai tam cha phe ma cha se tani nga su ba yang yi bu hataw tai tam ayong cha hadom om lak jing na se au shin bu krisan amai lan payang inen yai bu phai shot yang ngonang o wang tang achau pa ayan kawang opa taman na taidam cha phe ma cha sa chon na taining khalai hau pu takpalan hayang tobu sai bu de yo pa kham bu woilak nium pa hayang lokalai lak moilan cha ki anang sapsi phang ma lamwe tam pha hayang ui ba nang shoshan pa ka ye nya nang opu hataw ngau mi me ya phan yang
hangi ba ngaumik ya apay lak sina sa tamtayang apay langgi. Oh yan kawang i ayan na nga chun fa. Hayang nga chay lak lan tamano. Hataw ngawlan chay yabu kaya yu iyan maling yibu. Hataw bay tokloy maya mung maya yina tamfa. Hayang nga yung wan pa mo. Hataw namno lak sina sa tamtayang ang onang. Hataw namno bu tungo ye. Cha phay ma cha sa ling chun na Taiwan de. Nang ya chao tuman phay omongo pa o se. Wang tang ayan kawang nang yaksa da panpayang linglak chulak ese men nang omgo pa sa yopo ese mo pa nang mga yaw. Amen. Tai tam mong hama pabu kiai. Pang nyua china yong may yop tambo pa da min yong bu fanang kawang ayalak pa nang iyan moy mantam si. Item number lim, Glad cha holak youth ministry sa iman hipak eptam no. Jisu tang pen ma sangal liang pai ma sapat sau ma dem da bunyi. Aupa an ngoi Arimathea mapu Joseph sa minpu hakpa kata cha. Au Jisu pinna ngo hayang boy Jihudi lante nyambu kaya loa ngo. I paile tang da bai hayang Jisu mang yalak chingna dong. Awang pa, Jisu mang papu olak chia. Jisu mang photo. Hawan de paile de iman de Jisu mang pa. Joseph Jisu mang ya atai. Hayang Chào si bu ni khai ma yot. Hayang ia long yu sau ling ngai bu yoi mangkok sa alama Jisu mang mu. Hayang mangkok sa takep na long kau lapa kepa angyang tai. Ane ni ngeng pa ajang lan hayang farasi lan paile tang de jama pai.
ayong ba hadaw tala ibai I ayan men ngo wande ni lim ngo yang I lak se ipu ngo yang ki tau khai ni lim ngo ye mangchong yom ne ngau keng phado yum lak la na ya ya chai do ayang ne numan ne mai bu sen ne mangchong yum do tàu khai iman phai yom palano ya yang tai hayang mangchong nhoi ngoi hayang iman long ma phau sang tep yang mangchong yom na tam Opa nya pong lan mangchong yom ngo hawan de mok sa minwi ayong lay hang ching na yong wan pa song mok pa wang tang ma pu yu hayang long khao nyu tui loy win Sapat len pai ma hat ma awang pani wangai so ma Mary Magdalene hayang alo pa Mary iman mangchong de laina win lam iman haka tay ngao man ching na mangkok sa de kap pulonga au hiu win tam phalak au ba iman mangchong nhoi de ngoi iman lei wan de longa no epyang ngi dau phai ma iman mangkok sa de ong iman yong wan pa mang yingi mangchong aking mango nang kiyo hayang minwi ayong lei ngok sa katani bilang bu inkek inyang iman pen mayong naman tanyam hang na duman yana libu yo mayam pusi iya to mayinang iya ibuki yang yideki lai do isibu nyoide yongan pa daw mayin nango yongan pa yang yidiki ating mayin nango Taido, ayang ibilande, yoan pa yang ibungao pongatumdo. Kay teman daiha. teu khai iman mangchong mabu nyambu hayang mongmai ayong phai mamsa yanatai hayang ipilande ponglak chingna iman phat Peter John, mangchong aking mangonang ki, teman yongan pa yang yidiki. kai teman tayang lai ha Jisu yang yibu ngau cha yang pilan mangchong de phat hayang boy ting ma mangchong akyang ma ngo Lai tau. mangchong akyang ma ngo nang ki jisu yang yideki ating ma jisu yang yidiki Saa hatapu awang pani enpong ma jihudi landa nyambua bilan nok among ma dake piang ngo hawan de jisu iman yong bai naman pai chingma ma motel opa jisu tau pa ngau I jisu iman de iyak hayang I hempa ho hayang
Opa imana yongwan pangi pilan mongmai. Saa Thomas nyepet sa nyekpu Jisu pilan ban manyi yomacha Jisu pai wante iman pai yengo Opa I pai ngoi Elo pilan ida hekei Thomas, tumane Jisu ngidiki. Iyang ma, yan lang ma. Hayang yan lang mi ma, ayaklan mantap. Hayang I hempa mata, ayaklan mantap. Tawa opeo ating melak. Nhi tet ngoyang I pilan enyo nok among mengo Hawanda Thomas o iman pai o mengo Iman takip yang nok among mengo wanda Jisu nyi sa iman tang dapai Hayang iman yomayong Numan pai jingmai ma ngo teu. Thomas, nang yak dama wingay. Hayang ayak da laidau. Nang yak dama bayang ahem pada tipa laidau. Ating yelak batango, apoy ating lagya. Ayong ba, hayang akakwa. Nang daw ngiyang ay ating lang nang ka. Awiyan na yengi, apoy ating lak, iman mong may lak. Nyama tango, abawa daw hanggasun, haka daw o numan sunang. Tayo hayang daw yang yidigi sa kadong nyu sayda ponga tamtaw. Hadaw ngau iyang pai ma Jisu iman song mapu yanatai Hayang agam na I pilan pai olive katang ma ho Jisua iman dai Wang tang hayang katong nyuma angan asay ada payangki Dau kai numana daya chat asay bina miang apa aha hayang yaha ajaw minma iman babdi dau Hadaw ngau yang pai ma Jisua iyak hong iman de mui mandam Opa iya iman de mui mandam I iman mabuyan hayang I wang tang de wui in hayang ipa yakja ima sot hang jing na Krista libu mabu yang ipai ma saji ali laksa temana sing libu pa I tang ma saji wang lam yelam na yongwan pa yang yidiki Yongwan pa yang yidiki Hadaw kalay kaya teman moy landa kawang moy manpa. Amen. Hallelujah. Jisu Krista tingma yang yidiki sa temana yasanya lilang na ngibu menyibu hat ngani teman muilan klek ngi yang sap yang gi hayang mong yong akan sap yang gi hayang woi tenia hadau klek ngi yang teman muilan sida ngai phaya hadau gi hubungi wanda mong mainang anyo anyena youth ministry landio menyong pha bu hadau chai dam nanggi saat mana taidam beli dah iha taidam beli tobu shalak nyumpa sa nyumpa dah hipak padam nang
Teman fai do bu sai bu hibak me MTC jingna hangi teman project lengya bae hado cinga habu hibak ko ngolak to kema akung atenja nanna anu cham haga do bu sai wanda lailak jingna se do China damnang kawang ngaw hake inang ede do bu fai yongwan bada yi inondo hakaling maa ninok bunga alika malak hayang wubungti tikma mawa ang oklak na nang ayen ngolak hada kawangaw sa ato bunam nolak chingna sausan balanda ibakep na teman bay pumenok sigidre singna tamyang buki ngai ni bo hat nyu ni a teman atama yango sulak na ngai nang pumanong teman ngau yang gi special program hadauki ngok wanda teman hadauki yen kem uyong buah hangge ilaksi se hayang boy mi nyume revival taidam nyekpu hayang imana yoonga yahu nyekpu na myang bujing na taidam hi temata yang bhaima a adam teman hadauki hibak phema nyekpu aji bukhaima arunachal de iman pong de yu home revival ya tambu mailak ama se mongyang ngani buhat nyuni teman atama Arunachal makonya ngwalena dailak hayang boy KBC ma teman ni it mengokbu MTC Mount Theological College Girls Hostel jingna yop nok phanaya bu sai shepu taidam ngola tokama atokma ulan tim ngok ma project tam hau dampa Girls Hostel Construction wangbyang ni dainang hayang asal lingbu tu sawa hadauki ngonang yo onga mamsolak jingna teman ngangyang ge pumanok general ma budget yang without any budget hayang bo mission faith based me offering collection me hadau project to mana wangyang ge hayang lenga daibu tuiso hadau ki taya ngonang hayang hadau ma 36 room ngonang 64 bedded hadau ki ngai glak sa tainang students lunch nese hadawa mamse sogai se MDC kaye KBBB kaye teman pumanok te yelak pa kangnang hayang boy teman ating lakpu ya fan me monglo wa teman hadaw contribution pay lenga taibu hadaw ya fan de ngui ngonang se akung da tau China damnang teman fe hadaw mahobu hadaw noksalan ngin lakpli phayang room jabong sponsor na miang bulan noksa hadauki ngonang auyen 36 rooms ngopu room ja sponsor na miang lak jene se mongya be ani o yelak pa ngai bu oklak ngai bulan no manda minyong bu fanang partnership ma lakni phayang ka da ni chim bu na miang ma room ja solak hadau ma partnership ya bulan lis hadauki nginang ani o lakcha phayang ka da pli noktan pli ngoi bu na miang ma you sponsor one room tau jingna se kata pli room noktan pli room ja sponsor ne hadauki etomana namno tamlak hayang hadawa room numan noksalan menyanyanga hadau room sponsored or furnished hadau so dambua naman noktan pli noksal nie anu noksa cha se hadauki Bible students lan pay bulanda bungao faith ating lakpu yamene hadauki holak hayang hadau building manma hayang teman record machine de hadau mengolak tau ke mangin lakcha phabu hadau ki noksalan mabu ngonang numan say de menyongbu fanang hadau ki pha baibu aniu ti chaban phabu ngonang hayang tau mai de phabu tuman lili ma bungonang hayang boy hadawa record ma kaksua book form lenga ngayang MDC mo cha angla konyak pangchun phala teman yak mongola hayang bongbong na miang bulan sponsor lan numan do paime phabu oklak
hayang tuman hado lili soyang cham se ngawang platinum jubilee me hado hostela hand over na myang lak jubilee min me se yop atanang ting tau jing ne jing mai lam ning ngai ni bo hat nyoi ni envelope na man de fe yang ngo bu pu mai no ka budget hango yi it petition bu hostel we ha se pangchim ma tong bu jing ne pangchim tong de MTC tang de pong de yu ngai bu mai dam ya awang de ge mong mai se ngai wang sa ki a so de ngolak tau jina noman lili a pabu donation sado jing na se chai chimbu ma 67,000 lakhs hado ngai yang ge so far hado nok 36 rooms we buda taibu 92 lakhs winyang ngonang sa ba finishing new de pai ha sibu hayang boy siong sa tailak kanu yong teman ngi ngonang hayang teman sim yu okpu liabilities atam ngai bu hangna 67 hay pay buda 92 winyang ngokpu kana temana at allow internal allow kan mubu arranged mang yang sa hanyang ngonang 2024 1475 nokten hada individuals yang nokten participant namang yang ge hada MTC hostel construction jingna 2025 wang bang mawang 1336 nokten participant namang yang ge hayang KBCM mission porta aniu teningo 2026 wang bang ma 1,000 and above families lan aniu yalak pa maidam ayong ya kalaksa numanda ating lakupay yabatanang doke ma hada hat mong ma numan ocean de hada envelope he dalakay envelope lili ki yitai be hada teman nyui melaklak aci hayang bo hada MTC jingna hostel teman wenang tama maidam ya nang se moilana mong pha maidam ya kai 2,811 nokten tanyi dongoy maidam ya ngonang hada dokter temana yalak pa yobu kembuma wong nang jubilee me hada may handover na myang lak jingna moilan ngokeo se hada China damnang teman fai tenap ya abai bu shehingin kawang yak te shemadama tawme yong ngopu tikon board iman kai yob lak jing se tongnang Amen. Namno dam bu sosan balan dam nyong bu fanang sa damana takaten balan chingne anyo special prayer request oyen ya pa ngonang ki iman chingne se yop ngolak would like to have a time of prayer for healing and restoration, and if you have any specific prayer request you have in your heart or a request given here, would like to pray for you. Kawangau da hadogia laiha. Matthew chapter 4 verse 23 mawang hadogi ngonang. Tawa hado ngau I wanda ating lakpo fay. Tenap ayo ong bo yoyoy ni hayang hado yo ong bo yoyoy ni nang ayan ma kawang miracle ling na tambu kumaa. Nang ayan ma chayle na tambu ngi bunamyang kamaa. Hayang nang ma ating lakpo faith ngo bunamyang kamaa. Nang yong bu oklam adoy damnang jisu kalili kadok sayida iman sanagok lan ma nyawa angjing pungau amay nyawa hayanga kata yoma bu dak ten alam lili hayang dakpalan may tay ijing ngaulan seria kadok sayida yan hayanga iman idang da alam mawa takpu takpalan say hayanga latakpu lao matakpu mahu taktakpu hayang yimden takpu say pay hayang iye iman mayedam
Tanap yang Yebu Jesu Krista. Nang ayen may damhunang. Hayang nang ayopu de jana yehunang. Nang ading lakpo faith. Hadaw yahunang. Let's all close our eyes. Come to the Lord with faith for healing. Ano yung laklan mo ya? Yung lakyan na hipakim nang. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Kawang mo himan yung bulan. Nang yung yokya abyoy, if you like to raise your hand, that's fine. God sees your heart, your problem, your trouble, and He's willing to heal you this morning. Let's all pray together. Jamshoma. Hallelujah, 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 hallelujah. Ciao ba, ciao ba, ciao ba. Ata ba yung wan ba kawang nang song da duman pay boy. Imden dakpalan nang amay damyange. Mahudak pay bulan nang amay damyange. Hayangan lama-lama ngondak pay bulan nang amay damyange. Ya pay balan kem na damyange. O wang dang kawang mingmaw balan nang eba damyange. Hamaan ang kadalan tenap awyanda kada nangonangge. Atok may yung bulan, amay mo yung bulan. Oh, wangdang kawang nanganang kadalan de chon pa. Imana hadaw manyana Bible prayer request. Hangyan ngoya ba hadaw asay dang mo. Wangdang kawang nang menmataw yak chon adamnang. Sa hadaw minit kondama hadaw prayer request lan. Nyana Bible menlandang magawang nang atuling pa. Hayang Nazareth Jesus Christ mamadakpo nang amay damdo. Hayang iman dalam yepu nang lam eba damdo. Hayang kasih po ang bulan damdo. Hayang mong sambong mayang po nang hadaw yada yang tulumay mong may padam daw. Tuinan po yada yang nang hakal yang po pamoy mandam daw. Ayan chinso po yada yang kawang nang ubo ayan chilagu faro. Hallelujah wangdang kawang nang yakta pana faboy. Yok usang buyapan yada yang kawang nang oksang buyapan pado. Nang sisama yung bulana, cacang ca yung buyichi. Hayang boy by faith. Ating lakpo ayong pay. Ating lakpo ayong pay. Ating lakpo ayong pay nang sisama yung bumana. Tayo kay may iman nang tak yung may nanga iman tak yung may iman sot na yiyila. Nazareth Jesus Christa menma tanap libu dang ma okang iya. Yang ibu ba Jesus Christa nang menma nang angan wong menma nang kadalan yung ngobulan dang ma may damlak pa angan wong padaw sa Jesus menma angan wong yuwa wang nang kawang nang dayo boy. Jesus menma may daw. Jesus menma daklana dam daw. Jesus menma kasih yahaday daw. Jesus menma mongsi bu yahaday daw. Jesus menma tonyay bu yahaday daw. Jesus menma mik abadamba na abadamba. Hayang mong jangdang may damba. Hallelujah wang dang kawang. O wang dang kawang awyende. Jinso bungon ang ginanga. Ayan jin bawudamba. Nang bubuchin ala bawudamba. Nang sagsalang nang tuiling laksing na. Shot ngo bulan ayan na yak hungongo. Nang man ma chon bu angan wong ngodo. Saan ang iman na chon do. Hayang Jesus Krista nang man ma. May dambu sagi mabudo man chayanggi. Ngawit bu kada ngawi bu dumana ngiyanggi. Hayang ayapai bu kem na damyanggi. Ming mau bungi damyanggi. Pai sok bu may dambu kawang. Teman bu may nok man ang ayasan yalitoy ayong lingyang ngonang. Tanan bu nang lingnang nang menyong boy. Saje hadaw kadalan yise. O wang dang kawang taka ayilak pane. Ayan yung man ba kawang nang yakti simada mapanfayop nang gitalan ni sobang ng mga iyew. Amen. Kawang amoy man. Temanda wong pung na miyang bu ngaulan ayang no singengan chau tama takpalan chine no yopo tambo nyom pada menyong bu fanang yelak pa nang ayan kawang moy mantam si sa teman taidam number nga tala iha taidam nga ma hemlok lak pumainok queer sa pumainok queer de hemlok lak chine pak padam nangi
Engweng amai ngaulan amai ngamak amai pay lokatambo pumanok kuya da minyong bufanang kuya masa woibo namanda kawanga yilakpa moy mantam si sa teman taitam akamba tapainang yong asyuk wong masyotanga siu maklang yuya hadakia yungok ba haga ngok puna meng kama tinyi bu moy mana nang aja tau batailak tau kai teman mulan yaha ma meng ha bu pai shota talak cina mulan cham se cham yong ha nyum ba pona ya tinyi bu teman ngomak yang ayibu Krista au teman menyik the risen Christ who call our name hadau ya paila nyum pa hibak fadam nang Yop kening. Acaw bada ba yongwan ba kawang nang mong buki nang sausan bada wa sagi pa oklak cingna nang mabuwong ala apai umbung opa yup nanggi dolan ay sopa nang mong ay ew. Amen. Sotke. Moilanda pumanok so ching men mabu yalak pa Jesu Krista yang ayibu mong may salam happy Easter ngawlan China dam nang. Kebisham Church behalf de Aji Kimanchun visitors ahigana ase apnan sobke honor gurina welcome gurina loyase itu majorde mohan yede madam Mrs. Kusili Zimomi wife of late Kikeho Zimomi aro Mr. Atumi Zimomi Tailaga Pacha aro family member nephew Akivi ahigana ase morambra apnan ek parkhara guru nagi. Thank you. Aro kunba visitors kan asananai guest. Do we have any guests coming today? Apnan sobke ke bishembra welcome gurina honor gurina loalaga edu janai diasi. Teman fai nyuma teblo nginyai o mongoya. Women Commission Chairperson. Tay kama ta ye nang bay. Hayang boy. Yung ino. Teman fay. The Phenomenal She Recognition Award 2026 from Indian National Bar Association India. Hadoma Award. Taw yang ngonang teman Women Commission Maya ong yang hayang sa chairperson ni yang tu so ma may ling taibu ngi yang anya na tingi Bar Association kaya the Phenomenal She had a recognition award ya apay buda pumanok so chinga kebishi member ja hagamin may ya apay buda congratulations pa buda China damnang hayang ya mong may do bu mong may yanang taw mapay ngonang kawang mo himan sa teman topik ti ha Tanapu teksa Matthew 28 verses 1 to 10 pa ngonang hayang boy hadaw I dango ha teman tanap yongan ba mo halak hibak te chang bune hayang teman da so maya skate kalai cha hoyang ge hayang hadaw kalai ma teman hadaw text kong kimbu yong as it is teman da yong may bungao hadaw reflect na yang dam debu tawgama the reason Christ who calls our name yang ayibu Krista awa teman men nyek Hadaw ngawmek me ya phanyang ngaw tailak. Tenyi kadong nyu chingne se yo ongbu yoyoy ni jana myang ngai nang hang chingne libua ala yichi hayang libu chingne moklak hango yanang hayang boy libu yang yibu si bua moklak ngaw nang oyang ge. Libu debu yoyo na myangbu. Libu wa saja agam. Hayang boy jisu yang aye. Tahu jengna hang he yoyo si. Si bu na myang kama atau yang aye bu ma. Hadau yoyo na myang ge. Libu macam yang ge. Hayang boy yang aye bu ma jicam. Hayang hadau yang aye bu a jisu Krista hai. Tahu jengna normal death ataman moilan jengna final. Kadong yu pungau mah gay ngonang. Hayang boy Jesu Krista a yang aye yang ge. Hayang
Jesu Krista mangmu bunyoy hadawa properly sealed. But this morning, Mary Magdalene and the other Mary did not find this tomb sealed. Ep yang abay ngo. Roman soldiers lan. Yung security may ang card na may ang nadam. But the witness, Mary hayang Magdalene lana. Mary Magdalene hayang at the other Mary lan lay wanda. Hadaw nyabong lana, sibay lana, guard lana, wong yinang ba ngi. Yaw nga nyaya kaya ngi. Hayang hadaw mangkong ma, hayang hadaw mangjong ma. Jisu yinang ba ngo. John phong pan aleng pan manyit pan madat ma. Imu mangobo authority. I wong hadaw iyang ke. Iyan palak jeng na, anu ya atay lak jeng na. Ima hadaw authority. Daw ngobo hadaw iyang ke. Daw jeng na Jisu Krista iyan panafayang ke. Hayang anu hadaw ma mangchong ma yang ngoba ya atay lak jeng na o. Yang yelak o ima authority ngoyang ke. The dome was different then. Mangjong yoyo na ngo. Mangjong yo nga famous. Ngay bu mangjong lan ngo nang. Hayang the dome become very famous because of the person who buried there. Kings, the rich person, singba manbalan. Yung bu well-known person kadalan kibu, not just the body, hayang boy along with gold and silver. Hangi ok, hadaw kong kumbu jama birit na miyang yang hadaw mangjong maangbu na miyang kama, hadaw dum, hadaw mangjong Louis famous na miyang ngayon. One of such is Taj Mahal. The other one could be the pyramid in Egypt. Hang na hadaw pyramid Pharaoh ang balan mangmu bugay. Not just the body. Bembesa yici. Hayang bo humay kim lan sa tom ngonang buda. Hayang mummified ni miyang yang yisi yinap nang ling yang ang buda hada Pharaohs lana. Egypt ang balan. Hayang iman ating lakpo hada preserve ni miyang lak. Hayang ang balana yelija. Anu liyang bay mo iman anu yelak po wang lam ngok lak jasa tai bu ading lak po ayong daw ngok bu jing ne daw kema hadaw mangjong tatum ayo ong known and famous among mak inside hanging ngok ya be hadaw jing niya ni Jesus tomb is famous because it is empty. Just the opposite, right? Jisu mangjong popular na miyang bua, minsing ngay bua, mangjong ba akyang na miyang bujing na. Alaw lan mangjong min ngay bu ba mang ang ba mang ngok bujing na. Honay kem ngok bujing na. Mot ngok bujing na. Hang mo danap. Mangjong, Jisu mangjong famous na miyang bua. Mangjong ba akyang kay. The dome is empty. He's not here. Matthew 28:6 man. He has idang mayanang iyang ayedebu. Hayang hado empty dome. Hangeba mangjong akyang. Hado ataman Christian ating lakpu jing na yoong bu yong jing. Yafan ya jing jangona. Jisu Krista yang ayebu. Libu dang okpung ibu. Hadaw mong hematoman jing na sa yoong bu yong jing ayong ngonang. Lim subama. Bible yima min menyek pu da buwang lam. Mosa Exodus afong lim aling belima nyek yang ge. Hang na nyek pu. Kawang mosa sa minting kak nyek yang nyek pu Egypt kadalan. Woye kanan kau dokter tailak cina. Kau wanga mosa ilibu
đâu chừng na hà đâu tuy sâu vui lạc chừng na sẽ mò sa da nhiệt pu hà đâu ngồi yang gì Samuel so nhiệt pu nginang awang ba Samuel afong lim aliang pan me hayang au nhiệt ya be for a while he was confused ili nhiệt pu hiya sa tay hayang boy finally kawang nhiệt pu na miang ngo hang na nhiệt pu i hi ba na miang lak chừng na nhiệt ngayang gi Saul sa nhiệt pu nginang lambulan afong tu aliang puli me hayang kawang mission tu so ba yung la yung heavy persecution pa ba persecutor jang hayang boy kawang mission ang jing ning tu ling lak jing na i Saul sa nhiệt ngayang gi tanapu text maya fanyang hayang especially John afong ta aliang pan mavong me Mary sa nhiệt pu nginang hayang hadaw Mary, hayang da ada Mary, hadaw lana, yung mong sang mong meang. Jesus Christa, iman Bible, tuwi winbu jing na, they were there at the time of crucifixion. Hat ngani tang pe matakpu, hadaw wanda ngoyang ge, anu mangjong de ya alayang, anu mangjong mangmu tampu hadaw mo ngoyang ge. But they were not there Saturday because that was Sabbath. Hayang hadaw da Saturday ngui so mamamadam hat nga anmo namno bukay. Hayang boy Sunday morning, the first day of the week, saba imana free. Sabbath ni nyaubu ni kaidebu. Tau jina napning som ma iman mangjong da wenbu. Hayang tingkaka Mary senyek punginang. Hayang mong sang bumubua mong may de way de bu nyek pu ngo yang ge. When God calls your name, He redefines your destiny. Mary ki ngo ya. Saul na myang bu. Hayang boy Paul's early life. Saul ki bu ngo ya. Or confused like Samuel ngo ya. Yesigama Mosa kia ngoya. Tanap yang ayibu Jesus Krista. Nang de in person. Ate hayang nang de nyek nang. Hang na nyek lak hayang hang na nyek pu. If He calls you, mong may do be thankful to Him, be happy and be excited. Hang na He would like to define your destiny. Change your life perhaps. Maabu mo bu yan na damlak. Men menyek po ma lepo. Taman ang iwan da intimacy. Husband and wife. Sako na tani. Hadaw imni pa closeness. Hayang akan bu love. Hadaw jang inang. Caca deng yung may singgu. Kawangan nang mentuan na nyek po na miyang gamaa. Hadaw intimacy. Hadaw kanbu. Hadaw nang pay ngonang. Tau da lepo ngonang. Hayang identity. Tani hadaw ka dong nyume. Identity apong yadaw bu. Yoy mensing yinang bu. Kadong nyuca ngay ngonang. Hayang boy nang menyek po na miyang gamaa. Nang singbu ka dang ngonang giyo. Hayang nang lingbuka wang anyek nang giyo. How broken you may be. The Creator, God the Creator, who created you, knows you personally. And He calls you by name. To keep this identity with Him. The intimacy to remain. And to transform. He calls your name out of fear. Nang nyambukan mo bu, nyek ngay bu, tuan ngay bu, hayang shame, waubu mo bu. Yok isang bu, waubu ka dalan. Chuwan ya abay bu, noksa ya abay bu, yoy yakaleng ya abay bu, mabu mo nang. Hayang bu hadaw waubu mo bu, nang nyek ngay lak jina, nang menmenyek nang. Hayang libu, hadaw mo bu teman, nyek ngay lak. Maango nang gaa,
nang menyek pun yang gema mong mai do. Nang yan lak jing se nyek pun wanang. The risen Christ does not just conquer death. He claims you by name. He owns you back. Libur opungi yang ge dan. Let's celebrate. Christ is risen. It does not stop here, but He calls you by name. He claims you that you are His. Nyek pu ma mambu jeng nyek pu ngonang. Mam sechan laktabu. The urgency of response. The angel's command. Go quickly and tell. Matthew 28:7 ma. Tayo mam si ido. Tanapu teman teks ma hado ngonang. I nyek pu ajay. Hayang boy nang hado di chan bo ni meang gama. That is what we call disobedience. How many times hang sin me nang da nyek lak? Revival me nyek lak kaya. Youth camp me nyek lak kaya. Hayang every Sunday morning nyek lak kaya. Nang takpu pay nyek lak kaya. Nang yup wanda. Ating ding manama chay nyek lak kaya. Mực mengi nyek lak kaya. Nang new kaya nyek lak kaya. Nang bagay nyek lak kaya. Or some preachers kaya nang danyag laksi. Kawanga nang danyag lak. And if you don't still respond to the call God made, that means you are not obeying. The delay is rebellion, right? Teacher cha. Students te songying wande, ising ma nyek wande, mam si jingai bua, new balana nahada nyek wande, mam si jiyong bua. Cha de minyek yang kai hadau kan me si I wande, nenga jiyong bua, nenga jidai bua, hadawa wait bu ngonang, la bu ngonang, tok te bu ngonang. Kawang anyek pun meang gama. Kawang hayem lan hadaw tuk tebu yaha mayang olak pongpong. And you know it, right? Hayang boy, still you are not responding it. Still you are making delay. And very common for us, right? To respond with mixed feelings. It's between yes and no. Yes, jing no yak yu hong ok. No, jing no yu hong ok. Jisig ma yes to u hong. No, jing no hong. Kawang nang den yek wande. God is calling you by name. And you are having this mixed feeling. Whether to respond immediately. Or not to respond even. 50% you agree with. And the 50% you are making yourself delay to respond. This lukewarmness is where our Christians today are fallen, right? Hadaw nyui me taman yayang monang. Half surrender. Hadawa spiritual compromise. Tamana compromise tamyang. Si ibu kay. Atingi ngodo. Do not compromise the truth. But the people who encourage not to compromise the truth, we keep on compromising ourselves with the world, not totally surrendering our life to the Lord. This morning, the risen Christ is calling you by name. Respond namyang do. And if you respond, that will
determine your future. Nang ngai bua nang tinyi kawang yang Yesu Yesus Kristus ada nang yichan bu chan bu dang mangola. Kim yeme lay jelak hai nying toy. Mary ran with fear and joy this morning. Nyambu fai hayanga mong mai fai. Hayang boy the guards earthquake pai wanda. Wang dang somok palan, wang dang somok pa pai. Hayang mangchong melong ayong kap yang angbu lock system pa yang angbu hadawa kata lili ya tai oklak aci. Hayang hadaw Mary hayang ta ada Mary ni iman ngau ibu di jai wanda hadaw longa awa dulu ya tai oklak si. Hayang boy the guards were there. Hayang hadaw si balan ngo bokha iman tabe cham iyang hadaw cham epatam gu si ilak. Semong ngok oklak hai. Hayang boy haka wen si buda earthquake ayong ngai. Menwi lay bungai. Hayang hadaw menwi lay wanda hadaw wang dang somok pau tau long kau nyua epaday yang tau long dang masut yang ngai. Hayang sibay nyapong lan siyong bu wong senang bulan ang bu hadaw lan bay aniu yung kai nyaya tay imana ka Dr. Lamada. They were like dates. How about Mary and Magdalene? Mary Magdalene and the other Mary. Imana unconscious na miyang sa jingay siya. The woman, iman makai nyay bu yanang. Hayang boy soldiers lan bahay, imana unconscious. Yesigam iman fan na miyang tabong inang. Hayang boy hadaw Mary, iman feeling jabay yang gi. Hadaw wangdang somok pa. Ngiyang hayang hadaw nyume mangjong ma Yesus Kristus yanang bungiyang nyambu fai hayang wendo ating ding ma Yesus Kristus imang imni beho hayang Galilee da do Finland da mau guys do tau ma iman beho lak si wanda hadaw pungau mai Yesus Kristus yang ibu hadaw ngibu jingnu mong mai hayang hakibu kanying wang hangai bu do yasan bu hay nyambu fai. Tahu jengna mangkok sana man bay wanda bu ayan na yijibe mangjong akyang ngiyang bay me Jisua Mary se nyek ngai bu wang tai bu chambe me chele tai bu so apol na myang chele tai yang bay me konyo ngau lai chele tai bu mosa aniu kada lili ngok bu hayang boy chadali yana dambu hayang Samuel hibana myang kawang sausan bu. Tanap nang de kawang nyek ya. May lak aja, may nanggi. Tuloy may ngok kay se nyek pun jim yang kelak. Hayang boy nang ayen chay lelak jeng na nyek nang. Hayang nang ayen chay bua, he is commissioning you to proclaim this good news that he has risen from the dead. Hayang ayen ida ating laklakay. Yan ibu daulah. Hayang hadaw mission tuai lenglak sing na. Tanyi teman pumainok te nyang ngonang. Yang ibu Krista awa teman menyek. Kawang ngau cai bu aseda moiman. Sa temana yongwan habu hibak. Ngolak. Sa Lord's Supper hadaw habong olak. Hayang hadaw me oyen ocean pumanok ma menmay me Baptist member amay jana miyang yang ngoy abay iman saya daw yung wan ba mo partake na miyang po oklak. Hayang boy oyen ocean pap mandi anyo papti yang pailan siya abyoy church disciplinary crown me nang hayang ninok nang ayen menvin yang pumanok ma men at yang ngok bu na miyang gam
ex community na mga ngok bu members lana hadaw yongwan ba mo de yichon lak hadaw e damnang hayang atumana hadaw hawan de cha daidan na yup kembu pai jam se sausan balana nam noa so go mataman hadaw kia halak inglang orang daw kema sa teman pai yongwan ba mo ha dai lak ching ne nam no lak ching ne sausan balan sausan yulan daw nyue de pai lak ching ne se tong Temana yasanya lilang na Jesu Krista mangchong akyang matau yang yi sa dongau temana caya angki Jesu Krista yang yi bukaya tani tau macimbu teman Kristen katalan cele bu ayong tau yang talak tau kai hatau monghampai yalak cina caya temnang tani bu taidam temana so bainang tau kai taidam ma hatau tui tema lok lak hem number Tuitam akam dangoi sa nyom pa ya lak china nyom pada patau na. Teman Baptist Christian launching nasa two ordinances ngonang caa baptism caa Lord Supper. Hayang atanyi teman halak hadawa ni sebupa yongwan bamo. Tau kema hadaw yongwan bamo halak table de. Ida ating lakpo Christian kadalan se invite imang nang. Sa teman pai sausan ba I kaya hadaw kau ebadam lak jenis itong nang. Obe iman haya bay Jesu anya moeman adam hadaw koi bayang hadaw ki iyang ki ya do hadaw apem da lepungonang taw ba an jing yoblak jenis teman bay dikon jelong jing yoblak jenis tong
Ya sanyali jauh yang ayen kawang uba tenyi dome nang yang ibu nok puba mo tim yang ngonang dome nang pum kuye miang bu telepu ayong jane tuba an tuman ha ataining tu an ha buka dalan seidang me takadin maya tamsi jawa tamsi hayang tuba an ha buka ye ya ha tu isa muwong nang lak chingne tuman ha aying atai be ji sumin me jawa tam yupui tolana se uba nang mong yo amen. Tau fai me ie wan jaya moi man fa hayanga hadau iman da phao I numan saya hadau mapu yingdo hang chingna hadau cheng chepu I ma pu amyang lan anu win oklak chingna soko wenang hadau ba wing ti chingna yoblak chingna teman fai ti kon pa je bau nui da dong na yopa haleluya haleluya 왕땅 아자와 오바 낭 십세 낭 ang안 wongkaya 하도바 희박 낭 모이만 아땀 민영 부파는 아니네 도만 안누 징내세 땅뱀 등고야 낭 이사이부 하도 lep부 아용페 도만에 오응디 잉아다이는 예왕 용어이부 예자위 시부 우바 낭아 자우 담바 하도 영부 가예 tuman bemme yoki sangbu takai din bu kong kebu kau nanga jauh tamba mei tamba hata wong di jauh tamba jisuk prestamin yukbai dolan se uba nang mongai yo amen. Sa yung an pa mo he dailak hadau ma table ayong bato munang atok nga upstairs mo gallery bulan jing na se extended table ngonang hadau atok pa table ma teman vai reverend pa je yintau kaya nam nolak tau kema sa hadau yung wan pa mo an nang yak ta pai wanda yak ma chon ngokai wuwing ti pai wanda chon ngokai kong kembu tau yang pai naksi jam halak jam yenglak yo solak ko jauh se tau chana dam nang okay. Hymn number 192. Hymn number Khoja Tatume E. Ayena
khoja tatu Jesu Krista pem hymn number khoja tatu macha 191. Una
cha tenit me beli 174. cha tatat malim nang nyikbu ngawang chaya. Jaya
hymn number Denit Matu 79. Denit Matu. Show Ida show. Hymn number 84. He lives. Iyan ngonang 84. He serves
75. Tenit mga Calvary datang memenangkan Yesus patut Ngài berbaikan cinta malam berian teman Yesus dan benar sang yang ahli The Walk Malim 63. Jisu Isaha. Ang iya tawa
Kolim Denit Mapali 374. Kolim the walk matat 368 Yungan pa tau nang ching. Nang
volume the wong mabeli 364 Tau yen yang pai me since I have been redeemed. An manbik bulan ngo ya, bread mando ngo ya, wuwing di manbik bulan ngo ya. An mantu bulan ngo kumajak hungkai, di konlan ngilak cing ne.
Bubung di mantau bulan ngoyang.